Welcome to the Leading Sight News. Kardom, pininili the Leading Sight News sa Birta Kethanponjia Bank nili Sami Sermilin Therapy. Aprangsi the Leading Sight News ang kelandun doana bang po bang piyapanta Kardom pipajiriglo Kardom. Arsong pen umpoy lang so kachilenga towar habit mande. Ni Jangkar Bianglong Hamren constituency ke perlu Rongkhang block umpoy lang so lepen arsong an kachihilat jia towar habit mati ing nama joson si non puanta chihilat ng bomla. Lason si hadak rong thomarada tumpen ng kapachinidun ateng pen kahumrida mahut klar dak pen ng kapachinidun si rong arada tum aning oy ulupusi ng pachinidun. Bang so rong arada tumpen kedam kewang kiso kiun e chojor cholang kisung tektik luputa hadak kedo arada tumpen ng pachinidun. Sonsi kedam tangar ni antame towar ke ng pipopu kay kia mata ning jepon bomlo seta non puar ni tame hangnata ang teklang pon pelang. Rong thomarat turpaksi aning kanwang tame cheselam ponang bomlang puta hadak arong arada tumpen ng pachinidun. Lasi Prabjin pen Karbiang Long Autonomous Council Kachari pon bom CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local EM Mongol Singh Timung atum aphan nang rapvek ng Jipusi tuning report. Hamren pen Chandra Singh Ronghang report The Leading Sight News. Lasi Kardom nang tum press media mate reporter ahen pen aprang ani sami nang kahumri nang kahumpat awipin lang bosa pin ni Riajiklu ni paing korot shop nang tum nang kahumri ge nang tum handame Surya Kardom nang pajir lo lapen ni ngarong tik lo lasi non ni tum dak don thong ke barat arlu poi lang jar lang wesan chom ge thom ara ke sung na ge towar ana iglu towar jong si misen botela dak ini tuma headmaster ke wang than bang ge wang tame ni tuma el piskolong adapsi ta khuti te de dia polo asalam lo lasi puthot ni like ru thuoson no lasi towar jong si misen lo pulu tangte barikha la melo ningkreng la melo alang ni dak ni tuma el piskolong bang thong kera troksi enrollment student do lada ngalang li jong tumyong si adapsi bak hap check pulu tangte so mar bang lang nak la son du la si men theng bang ke a hoppet bang ke la ke towar ke tong sikot prap jin pen na se mar je phan nang ke rap je phan bang nang rap thega bang do te gor bang thupa jer ji la si nang rap jeng nang pu towar bang ke tong sikot pe la no je anu te than bang ta me ke bang ke dam ke do joy ke po towar mesen lo putang te rong surong botak klar po joyor cholang ahin kadu kabien tame ke dam ke bang ke sugun e tum tame jo pherlo ki bu tame dam mesen do mesen po la bang lo min theng ni tum ke la towar pen black topping towar na po unta black topping towar nang vek po la pu yesibi pen nang pi phok pisi pisa mang ton ko ulote la ke puthot ako ke chupisung thuman de ji la se black topping ma ita block ong mi ong lo he tame la so ni ga war san binang po la pen ke school building la ke nang pi veng nang po a charle thai sia bidet po par ke so martom arwi jam po jat po no dak po la si la so ni ake thi nai bang ke la so ni nang rap lik te jog lo la si ni tum em aphan ta me ni tum chairman phan ta me nang ni tum pin ni ga ningya lam na tum nang khobor pi pason te si na tu ni ri thul CM Tuliram Ronghang alang ni phasa me Karbiang Long adang pi chuma thara nitum poilang so hawar atok nayadim nang chechar du na sonte pusini li matha alang ni nang chechar telang piniar ni anta nang chechar du nang ji em aphan report pinang ji nang tuma a homosti hamren homosti arlo onama atok nai konatma ka backward mate ka pap hinayadim gumri dam tubu bangge Dr. Tuliram Ronghang CM sartame EM morsing timu aphan asap sup bang ke information en ason te ni sen ni kusini tuning ri lancho kadom nili dak in poilang su area lo ni tumarong no ni tumarong kisung alam thege do ik pik lang a the bang ke towar min towar lo
tuar jong simi selo pulo tangte school tami po rong sota chior chulang tami po lapen kisulun iwata joy ki po buyar ke dam ke bang tami sen po madla so tuar bang mi ide dalam the bang ke ari ding peglo ni tum ta rong sota ke mangdun mane a party tin le bang sta political party alam le rok pote majo tuar nam pulo tangte ni tum jong jung chi hudun ide ji rong sot chirung cherek pene hudun ni Sitame asap sop la nona chi leng phonan ta hala so hut isia project do iPad bu la so hut a project do hala pensi pu hut to pai sinon mang ge da bang so di wai un chil sitame ning krenga a hut abang ge la pu so li bom lo ta bari kha hut ve cheng veri hut polo tengte ke dam ge bang amar san ta vi bike da bang on elo ala saki ate for vela da bang on elo la si la so to war ge mesen ye phan nang ni tum in poi lang cha ka dong pen LP school hum du la an nang bong pen don thong kep du don thong ke barat ta ini tum nili tum bange isi vet aning ang thin si du dun rap pet lu jitu sarkar ke waling SDC din SDC do vet congress adin congress do vet aru non BJP wang thuli lo BJP do thu vet la nili tum phan public asor mate rong so rong boda sor phan nang ke rap ji minute na so to warang wan pigi mini inod bag inod bag MEC inod bag leader ini AVDC chairman tu jien kori pen lang pen nang rab di mini kusini tum dudun lo te bons tami non anta war sai bang long lipin lang la si nili tum nili bang edak school long tami nili metang impoi lang LP school long tami presiden lo lapu headmaster teron sar pen ta teaching wai bom lo Dewar tong sekot pen SMC hoi pen tame hang nang ji la pen rong hoi pen tame hang nang ji pu ka ching wai dulo no malom bang ni tu sita non het jong ke dam tang MP election amar sing tisu ke thura hut la so prang jong la ka party tum ka chit chak du dak ni tum alo na chit chak bang la som no hola ar song rang sena sarpolem limited a hempen dak pulang we pet po puing poi lang su sari kilometer plia na bang power block pede pine ita pu ke buya atowar he ho so atowar sinang rabji pula so bang a proposal bang nang pinang pipidon elu latu same non ang ta hega belang ta mane tendar mari relang anta lasi ni to bang rong rat bang chong hong frong lu mantu si nang ke rabji ma lasi chong hong frong ni tu labang so rong aphan local laiem mongol sing timong pen nang litum han lam chak nang chipi ason dom ke dang tang arni lam chak nang chipi iem sar pen bangge lam chak nang chipi vek buga ves lame lapu hala ang thon lo VDC chairman atu komane vice chairman atum hai tum si hala tum a throdi wang po la si la tum si na chak stai si vel lo he iem mor sing timong alam the teng lo ala tum na chak bangge towar election na prang no te towar nang pachun pu nang hut pu bangai kai ta nang pulu sta piniam yan ta vela kumat chairman kumat person amen lo dam tang sini ma karli tang lo la direm sing tisu ta alang li nang chak te kang lo la penon hedjong tang temu ta chak te kang lo la so ie ma su pu tang temu ta menang chak te kang lo sena tuwar nang pipo nang pipo son sin na chak te ka la si non malom din item ta khobor boilo tu beta boilo amat ki pu bangke non malom tendar mari pu kusi arilo si la so to war si chong hong bom lu manang lile ko bang si siksak warelo ni tomba ben ki yuna lang la iskola long tamne ki yuna lang avidian mati na dak toilet du urine du osomaratum bati baso ke dam hemanta safa thekhe dalo dakta lang bang aprang department pe nang toilo batahini ringwell nang toilo same ang longang song pinama si tu ka thai dan mat cancel la dikilo scheme bang ta amat non bang ke no la school long pipe bu di chom do hola bang ke tang temu ben sini bitum hanang ramlo la bang ke ala mau sing temu so pu tang temu sini bitum hanang wan pilo hala dong bat uncit alang hadak lang roy lang pen mane nang dukok pola singon iskolong
penap malom lo ni tum dak lang apet ki pi ni penap lom pipo dak lang wan po la sol si lang bang ke awsa non penap de war sai do po kami la isung nai ke lalo isia bang ke mohet ni tuma headmaster teron sa tapu school building la rak piglo ban piglo in haba we khiriki ave bel save dek save akar dongata hino lablo la si ni tum sar pen ting wai mo SMC hoi pen tong ke application tong ima materong hoi pen si application tong ima tong sikot pen school building aki ni bang ke mana including ako office room na la pen kitchen set na la boundary wall na la anta ni tum ke tingai ting wai pon lo mostami ting wai nak lo ke dam tangan ta ting wai pon bom lo alang le tum na dai so long dame fill up dun bom lo tanang klang kli amasi ban si do nang bom lo no si tong sikot la to war pen la school building ni tum ke la jong si nang chun lo bote ma joga party tame ma joga akar bi no ba khai non tu thelu ni tum development la hai bang ini penap nang wan di sonde mi pa project ni tum ake mang mang Employ langso lower primary LP school long rak thang anpin. West Karbiang long Hamren constituency ka parlo employ langso lower primary LP school long ningdu me mya son si thekmon long. Hadak school long lo than bang bida sing teron alangli 2017 aning kansi employ langso school long wanglo. Bon tahala so hut pen amata school lang hap avela pen. Kirikeng hap pusitami avela pen non ki school hem pusitami kiru thupo. Lasi prabjin pen skula ki minang kim pisarak tha pusi hadak than bang pen kachuning ripon pedopon. La pen government school long than bang atum inut beda jok penang anna somar tum phan ki apiapo chongda chot pen sita private school long toidunang kokitilo. Athe inut beda than bang pen ki arni si subject ko an la pen class ko on phan si than un po lasi KAC kachari ki thegi dinga tumal pen ake high education em richard to bia phat chuning rilo. Ihum school along pen bang hinya teacher ki pipon ijia phan kachunri padupon. Hamren pen Chandra Singh Rohang report the leading side news. Bang kedam labang so putak wana kasik sakdo. Kedam ke bang alam bang ke lapulo inglong area upot ke bang pute sungder lo. Arviyong si jang sir lo plute tuwar masih kang lit lo. Kang lit kang her. Ajo ini mat nil tum ke bang sung pik. Amasi kisung bang ke hisap pute lo mane ke bang ni tum hempen ke bang ke hilu ke tuwar kelite ma dir tinili pen prai 22 km baksido hilu kali sita me nil tum kicam kicilo plute ke bang sung pik long to warma Kisum akatora putak hili tumakan ferang ke tumhanang kecini buang cekna. Tah kadang ni la school dadak school employ langso LP school pen akisung nai bangela hello akisung ang bong topik setami non tongsikot pen nil to maso school kenanya bangke school building tongsikot pen akini grand piason te misenji athe non kedo school bangke bine pinarne kiruji ason angdeng nang lero asi kidoi school do bom nei apo la school belek bang belek sampai school do bom nei apo la school ini let pupis tame la tame repairing pan tame nangli so tame parlo la pen la thu bang ke la hello dex ben sa mukha tame misen sen avedelo la pen dex ben misen sen awe la pen than bang pusitame nili hin kan pui bang ke LP school along tin sitame nonili school chotole no hok LP school sitame master abenai ta ba thong bang pi re pason te pusi mane rong sor sitame so market chitoy asap so ning sampo master ke dode joini masi non bangke la jitu gop LP school tum han ning chithir movie da jene si rong somar rong school om chitoy te ko mera so etiti tase ning tum akisung bangke tong sekor bangke master of 5 pinangi abenai ta bathom pen bang pinangi la pen school misen hem pinangi la pen kedo ke thak usoma kedo ke thak di misen pinai to nili hen kel ansi
Sa nangli labang so school long la kitchen la pen lang school boundary wall lahaya puthak nangli fan facilities nang kili tang tong pi ong loma mate nang kili lidu la Udam lo pode lahai bangke aniom ke pima naingan ke bang aniom doet nil tum nomang ke jitu kitchen set avelang kitchen set ave lapen ini bathroom ini assistant bate la urinal ke kim lo boys tato girls tato menda ke functioning kali Pini kijun alang misen lahai kijun long alang si tame dake awar side ave dong alang si itu na dang pan si tame sok dang po wan titi abang so puthak nangli education yam phan nangli hin ben kupine ke perap dam jikang tung deik ma Perap danji alam bangke budun otek te dalo alang tuma ke mang kosolo ne sitame nili bang alang litum han sitame suning ni lo sa tuma sitame ni lo mane abena itame sumar tum paching thuria phan polote kido ke thak adim kangi de mesen pinangji lapen school building mesen pinangji lapen han bang abena ta bathom han baki isi school pen pinangji labang so school aputhak nangli tum local IEM mongol sing timung ben nangli tum kaching wai do pondik ma nilitum nona ba mat bangke nilita lahai kiju dam bat kasoko thakachin ki apor nisitame chelong delang basini non mage tinti nong dela nangli labang so school long nangli arpu gopi logi deik nili ke dak ke single teacher amasi head in charge ke denang ko nangli men pi nilimen bidasing karon non mat la nang so nangli school long kahing no vek kupi hormu lo dake nili pudam te nili 2017 si ke banglo nili ke bang cheng ben stame ai school bangke school inhab ave khiriki ave kardong se tame arve ki li lason si dolo Indeng Kripli Inter Amlukhi Sports Association Club League Football Championship Pangchengpon. Ingkoi Raisi Borjan Constituency Angkang Kedamtang Pre Niphaing Koi Rapho Amlukhi Pathua Klamalong Amlukhi Sports Association Penchipatil Pipon. Sponsored Laki Amlukhi Sports Association Amaiphu Bapuram Rongpi Asarbura Karlitang Songsar Rongpi Lepen Asupi Karlitang Serbika Rongpipi Amen Pensi Paman Pon. Kapathu kang puamay long aluhi sarpo aman pen. Karbiang long Autonomous Council EN Sergio Rongpar Chetongdun. Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar. Karbiang long Autonomous Council Board Chairman N Kasa Secretary Philip Teron. KLA Rap Chunbang on Teron. Delay Sports Association Chunbang Harlong B England. Amlukhi Sports Association Chunbang Joyras Rongpi Lapen Tenang Anman Pengkido Atum Chetongdun Si RD Pidunlo Labang Soalik Kechengsi Kapathu Lake Chingroom FC Lapen Wojaru FC ang Bongsi Chipoponlo Chingroom FC Atum Kapathu Ketek Munak Ajok 6-4 goal pen Wojaru FC Apan Parempon Detlo Bangso Interclub League Kapathu Long Kadukawe Team Cricket Home an Chetongpon Pin Sumara Team Cap Lapen Arlo Somarpen, Team Kit Homan, Chitong Pondo. News Report, The Leading Site News. Kita tong club ke cricket home tong, men to mangke dosta lapen women to mangke tinta. Pining si women ke ceng lah. Nasi lalo kadu kabe pini itum keceng. Alni pini lo Kasi pini aluhi chop hapon ni tumlong aking honai Borjan local MSC mate Karbingo Thomas Council EM Surjorong Phasar dame pini nang itong lo tum ning samulo akhimari tum han kadak rong police person van denat kibipon kabang so ardi nang pidun thekapon kasi normal ge tum mathapon tholo kabang so kapat thulong ardi do jotpen Karbingo kangไปทางกลุ่มพันธุ์สินตมาทำมันไฟแนลเราบางแกตุ้มเสียมสารพันธุ์สิกระหังคนนี้สิยิงหางรถแล้วสิเราบางสู้กี่หางลงแต่ไม่
kadok kawe kalbinglong arat adang kito antame TV ki thia klimong khadame sport culture pathinai athema CM sardame sport culture pen rock culture bang bisiko klen nai kuene si tu namat thalo dagrong thulu mate amukhi sport edition maname rock culture pen sport culture asi noi tu mata rock culture da paklang po ka pen non bang ke tu sport culture bang se paklang po na plang lo asi borjan angkang ke itum bihega ko konane bi thai po me tame ni tum si thelonga an ke day night TV ke dagrong thulu si thelong chok si mate amukhi sport edition si TV pon si thelong chok da asi komane ke du thai po me tame borjan angkang ke ni tum akap papek da ji phansi ma tha si labang su program ke te tema borjan angkang ke lapu ke burdar lo asi burdar tame bang naglen burdar kopu burdar tame bang mane klemang uthai po me tame puni tum burdar hen man ke itum dak rong thulu ade amukhi puri son si pangcheng lo asi anu se borjan phan kapak lare man se tum ma tha lo tapi anu se pachi hung na non tame ninga rong ping lo borjan non tame non ailik 3 long tame tum borjan tame bang pili dolo tum pathung long la ailik long patku tame taining samping lo la soining pang sama thege anang tame non ta men taram de ji kite kinang sot ke HDP la ke tension tisu alang ne mane li ninga rong ping lo alang phaname kai kita churu lo la penthu sumon la penthu clever la penthu dairy la sila sonak tha ko sumar pali dui mote tum non sonak sport bank ke kapadu pusinang la lalu te anu se akang tu yang deng itu mo sumar to me lidun po la pen atletic kita lidun po la pen ason jongjung kapatu ta me alang tu me thang ta me mi sena ang deng lidun po si lihin ha tum hana pan si mai pu la pen alang tu kita pon bukan suruh par itu he ada ka bangso club ni kapatu ben da kari so jang tu nunta pinso ada so ta tim do pulo la si la bangso riso jang tu han kang tur pon aning kurung pon anpa kami orang pan kami han isi buruan maksud abar sa gitu kalau bukan curu pajero lalu itu kalau udah sini lo itu terbiang long karena ma piong la bol ke petu bang kan sebelum lo hasil itu na bangsuan hek bang ke tun hedong I League 3 pado along along terbiang long tim terbiang long morning star football club itu kanan makai League 3 pen League 2 an upgrade tu non poblo orang itu nabangson dengan lain pulo kalau lah saya haso angkun pada wami non pining dunong lo posin muneng si angkun dua mi pan lipute uwi gini tu ndak angkun aber kicing pen aku sali dumom duneng yo lalu lah saya halaso kepat kulong angkun gini pun mi pan sila masuk si dak non pining saya kepat sudah jogo sini lagi deng kedun dulu lalu itu sini karbengong autonomous council itu masih yang Dr. Firam Lohang orang li karbengong dangti lah masuk sport culture ka pada nai pada ni pen sports complex kim kupini pada lo langsung hasil kapret masuk ingkor proxilin pada lo pen aki non aki mi aku hot ke bang tu ahai tu jonggame le tong bordan homosilong isi koputi long ga isi mesen sports complex tumana tang ason ben lo kala dulu tapi apa tame hidup long mat le thot le matame kucing pon po tenda non kol elo kucing aku ke kuti ke himi pan sikini puro tame non api beta na piro ke kuti from kepan di thorok la bangsa sports complex sikini kan mangkara non kiram tangki kintang mangka hemang kim delo boundary wala we jara we masih kelang bang we yoson dukok masih halal so mga konsepan papa sino mangke laki kim hura masih angton na boundary wala penceng blok ke pacek lam ka do ka we hadak iwen hadak aju ke sanga han la so belote guest house anda padukogi la so konsep ka dolo masih lamang boran hawalong non pradin penceng pun hili po la so kiklaim ke nampo si hode itu masih yang pan ni dengan kelompok ke curu pajir itu lot apa nampak tamil tu macam minister sekarang election ke bang ahud si kupipilo nang kenangi kuhala bang sonangar julo langsung si tok dunwok pujo orang li klip teron orang li sehari kan tiktok si cipin salam ni mau pajir lo apa si colo ni nang tempi pulo hala su pen masih non langsung sports complex mang tunggang masih curu palo le tuma chief minister Dr. Himando Biswa Sarma Pasti pasir amsute el tum dak pat ko dim do sunte suwe jangan tum pat tum penceng lo kada go tapi kat tum ketan ni pusi jadi hin pan ning hero dapat si kacoro kita panjir pon kada
Rongkhang Block Kaparlo nong ka ILP School non puan ta Usumara Phaya Tengpen Sanghan Long Dundi. West Karbeng Long Hamren Constituency Rongkhang Block Kaparlo nong ka ILP School long non puan ta mit te pangkria son che thek long pen. Hirang ke tum mapan nang birta pen ka humri da mahut hadak pen klarda ka birta nang pachini den. Hadak school principal ahim pen nang ka pachini du no tengki. Midday meal pusita arniwang pipon thek thidetlo. Athi Usumara Phaya Teng sang nang li dunde. Trokebra please students sang bongpen. Trokebra hini students ana phansi sang nang li chapisi nang pachini don. Lapen kitchen room lapen school boundary wall pusita awe lasi. KAC Education EM Richard Tobia Khan nang ravek thapisi hadak pen nang kachung ri pado. Hamren pen Junur Singh Ronghang report that Tumhan han pachini khoten. এখন স্কুলত মানে বৰ্তমান মই এজন শিক্ষক আছোঁ আৰু ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ইয়াতে 64+ ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু মানে মই অকলে হোৱাৰ কাৰণে মানে ল'ৰা ছোৱালীসকলক শিক্ষাদান কৰাটো খুবেই অসুবিধা হৈছে আৰু লগতে মানে আমাৰ কাৰেণ্টৰো অসুবিধা আছে ইয়াত আৰু খোৱা পানীৰো অকণমান অসুবিধা আছে বিষয়ে আপুনি এডুকেশ্যন EMক আৰু CM ছাৰক আপুনি কিবা ক'ব আছে নেকি আপোনাৰ মই আমাৰ BMC বাইদেউ ৰংখানী ব্লকৰ ইনচাৰ্জ BMC বাইদেউক মই এবাৰ শিক্ষক এজন দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ কৈছে মানে দিম বুলি কৈছে এতিয়া কেতিয়ালৈ দিয়ে কাৰণে আমি ৰখি আছোঁ আৰু মানে অকলে মানে 64 ষ্টুডেণ্টক মানে শিক্ষাদান কৰাটো মানে খুব অসুবিধা হৈছে আপোনাৰ স্কুলৰ মানে স্কুল বন্ধৰে আৰু এইবিলাক আপুনি কিবা ক'ব আছে নেকি স্কুল বাউণ্ডেৰীটো কিবা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেনেকুৱা দিয়াটো নাই মানে স্কুল এনুৱেল গ্ৰাণ্টৰ পৰা মানে বাদ দি পেলাই দিয়াটো আছে আমাৰ বাউণ্ডেৰী ৱালৰ প্ৰয়োজন আছিলে দিলে ভাল আছিলে আৰু স্কুল বিল্ডিঙো মানে আমাৰ পুৰণা বিল্ডিংটো মানে অৱস্থাটো বহুতেই বেয়া বহুত বছৰ আগতে বনোৱা ল'ৰা ছোৱালী মানে বহিবলৈ অসুবিধা হয় আৰু ডেস্ক বেঞ্চো মানে আমাৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইটো হিচাপত ডেস্ক বেঞ্চো মানে আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম আছে ত' গভৰ্ণমেণ্টক আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক মই অনুৰোধ জনাম যে এইখিনি সুবিধা আমাক দিলে মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভাল হয় মিড ডে মিল মানে মিড ডে মিলৰ কথাটো মানে হ'ল কি প্ৰথমতে আমাৰ যোৱা বছৰ আমাৰ এনৰলমেণ্ট কম আছিলে এই বছৰ আমাৰ 64+ এনৰলমেণ্ট হৈছে মই মানে এপ্লিকেশ্যনটো 2-3 বাৰমান দিছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হিচাপত মানে আমি মিড ডে মিলটো নাপায় এতিয়া আমাৰ 64 আছে আমি মাত্ৰ 13 জনৰহে মিড ডে মিলৰ চাউল আৰু পইচাটো পায় মই এপ্লিকেশ্যন 2-3 বাৰমান দিলোঁ কিন্তু মানে এতিয়ালৈকে বস্তুটো আপডেট কৰা নাই 13 জনৰহে মাত্ৰ মানে আমি মিড ডে মিলটো পায় সেইকাৰণে মানে ডেইলি দিয়াটো বহুত ইম্পচিবল হৈ যায় আৰু 13 জনৰ মিড ডে মিল দি পেলাই 64 জনৰ ডেইলিটো দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে যিমান দিন পাৰে দিওঁ আৰু নাথাকা সময় নাই আৰু SSC অফিচ আপুনি কিবা ক'ব আছে নেকি SSC অফিচ মানে মিড ডে মিলৰ যি ইনচাৰ্জ আছিলে মানে মই তেখেতকে ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ তেখেতে আপডেট কৰিম বুলি কৈছে কিন্তু মানে এতিয়ালৈকে মানে এনৰলমেণ্টটো আপডেট কৰা নাই সেইকাৰণে মানে কমে পাই আছোঁ আৰু সেইকাৰণে মানে গভৰ্ণমেণ্টক মই ডিপাৰ্টমেণ্টক মানে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মানে বস্তুটো আপডেট কৰি দিয়ে আৰু যিমানখিনি সুবিধা মানে দিব ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ইমানে ভাল হ'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা দীক্ষা সকলো ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ ভাল হ'ব ত' গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত মোৰ মানে এইটোৱে মানে ৰিকুৱেষ্ট আৰু যাতে মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি চাই মানে বস্তুখিনি আপডেট কৰি আৰু যিখিনি লাগে মানে আমাক দিয়ে আপোনাৰ নাম কি আছিলে মোৰ নাম সুৰজ দাস আপোনাৰ মাষ্টাৰ মই ইয়াতে ছিংগল টিচাৰ আছোঁ Nia Birta lapuan si Kanton Pon Iglo nang langdun igbom thap the leading site news. Domi thak me kardom.